clear tu te thole ni chi bai vek ule chuti rolin kuminatana news kan da nung ber te polo ni ve ta reng mai ha clear tu te kum tluna kan news da te min ngai hlut saka wangin inchunga lom thuga sei tak meu mewa subscriber po sing khat le sanga chung kan nei ve ta der maya in mi puina le share le comment le like lama te min tran pui thin na inchunga lom thuga sei tak meu anni chuba ka subscriber thar te po kan lo lom zel chewa kumhlui thataka thla tur le kum thar te po thataka mang chhole zel turin du sakna kan lan chewa kum thara po news te po kan dam tlang ani chuan pathian zara kan da chhole zel tura te po han ngai taila a tha ome ole ni zanin khe result lama tang hian bul tran deuh top mai la ni zana English Premier League in khela Ruben Amorim Noya United team anin siam tha thei me ulava Eric ten Hakan achwa san noa po United team hi Amorim Noya anin siam tha thei me ulo ani ber mai an king pui tu naya che tha mai an mi khwal Newcastle United chon Old Trafford ta Sydney Fain United team hi an lo ne Old Trafford ta in khela hen United hen goal shot tum som an neya target ta shot tum khatma an nei lova Newcastle United goalkeeper tan lo turan thlen lo tin ani chu Newcastle United lam eroin goal shot tum som pani an neya target ta shot tum li an neya United ain goal shot ai ro an lo jok tina ani ber mai in khel pum pui thira team pani te anin khel tok ang reng khop maya Newcastle United an van nei ta jok an ne he in khela hianin goal kan hma khop maya in khel an tran deuh chau 3 minute li na leka Newcastle United team tan in na kal meka che tha mai Swedish forward Alexander Isak chuanin ma an throina goal aron khonga hemi nu hianin United team hian an sipur su tumin an nor zoya ma se goal an chuabelle minute som pakwana Anthony Gordon a siam sak atangin Joelinton chuanin an goal ni na aron khung leya United team an tal boy tak zet ani ber mai hemi nu hianin Newcastle United lam hian hun tha te po anin siam leya United team lam poin an hun tha nei te an khoral nem hle second half United team hian nasa takin an nor leta tlar malam pui thei tur te po an ron dalu bel no la apoi mo ber golero an khung thei talova Newcastle United lam hian United team hi an mola Sydney Fain an vat ne zuita an ne ti hian table thar bera ne na chang team Newcastle United hi khelsom pakwa point som thum pani nen Manchester City chu le pelin pangana anin suan chawa United team lam ero ma son theilovin khelsom pakwa point som ni pani nen som palina anom zui zela Ruben Amorim ain kol noa United team hi Premier League an game khel nong panga tum khat chau an chaka tumli an tlomna ani mai pialama Premier League hen tum thum azonin an tlom to anne chumai baka Ruben Amorim hian bul atran thalo khop maya United team hi inel la sang tum som bhat kai hroi to yin tumli achak puya tum khat draw result nei puin tum ruk zet mai atlom puita anne in khel dang lama lu chho vele taila Chelsea team lampo an chak zau ta chuang lava an ne ngei turangai mol nei tu kai thar team ni bok relegation zone atanga tal chua tum team Ipswich Town laka Sydney Fain an tlom he in khela hin Ipswich Town lam heng goal shot tum kwa an neya Chelsea lam heng goal shot tum som ni te meu mai an neya ma se poi mo ber golero an khung talo an ne in khel pum pui thira Chelsea an chung nong khop maya ball possession hi 76% an ni la hin Ipswich Town lam hi 24% chau ani ya in pass dikonga po Chelsea an chung nong filor laka ma se khel thajok ni chung po hen achak lo thei te ti chiang tu te po ani thei hial ome he in khela po hen goal kan hma khop maya minute som na leka Ipswich Town lam hian penalty an hlot choka penalty hi inel na kalmeka che thale tlap liantena an hel ron City na an cher chua Liam dilap chon Ipswich Town team tana goal ma hroi ni turin penalty hi achui luta Chelsea team hian hun tha anin siam le nol mai ha minute som ni pasari na goal minute som ni parukna goal an khung ta nge ya ma se video assistant referee endikani no goal hi pomsak an ni talo thong
first half a goal dang lu belowin Ipswich Town lam hian sikhat fain ma an hruaya second half an tran deuh chautin Chelsea in goal an chhualea an nor luat tuarin minute songa pathumna liam dilap asiam sak atrain Chelsea team atanga injir chuak mase Chelsea team in senior team a an kai santir tak lo Omari Hutchinson chuanin goal arun khunga Ipswich Town goal ni na ani chi abok hemi nu hianin Chelsea lam hian an sipur su tumin an nor na khop maya hun trapo anin siam le no la mase poimo ber goal airo an van nei thei talawa Ipswich Town lam hian Sydney fain Chelsea hi an barakhai zuita anni tihian table tharbera hne na chang team Ipswich Town he kelsom pakwa point som panganin som pariat na relegation zone na an la chun zom zela an chunga Wolverhampton chu point khat chawin an phak do lo thung avan doi zo atang Chelsea lampo ma an son thei meu lava kelsom pakwa point som thum panga nen palina anom zui zela table pahnina in son chho theina hun tha an nei an bo pel zuita an ne hei mai ba ka hen Premier League a tumni a zonin an tlom ta an game khel hunong pathuma chakni mel mulavin an kal ta chia bok in khel danga Aston Villa le Brighton team te in khela po chak jok anom lava team pahni te hi goal ni ve in pe in anin ne tok he in khela hen Villa lam hen goal shot tum som ni an neya Brighton lam hen goal shot tum som pathum an nei thunga in khel pum pui thliara Villa lam an thasheta point lo cho ko ngai ro anin tluklang ta thung anne he in khela po hin goal alut ma khop mai minute song pani na leka Jo Pedro siam sak atangin adingra chuan Brighton team tan ma an hruaina goal aron khunga goal dang alu bel lok lo no minute som thum parukna penalty tangin Villa team tan Oli Watkinson an sipur aron sud velea first half a goal khat ve in pe in an trin second half an lu deuh chautin minute somli pasarina Oli Watkins sa siam sak atangin Morgan Rogers chuan Villa team tan ma an hruaina goal aron khunga he goal hi an chakpui mai don ni hin alang man mase hun top ma shet minute somriat pakhatna Jo Pedro siam sak atangin an defender poimo trick lam ti chon Brighton tan an sipur aron sud velea goal dang lubel zui talwin team pahni te point khata an lung oi thiam angai zuita anni tihian table tharbera Brighton he kelsom pakwa point somni pasari nen somna an zui zela an game khel hunong panga chakni mel mulawin an kalta trumli draw nen trum khat an chaklava Aston Villa team lampo kelsom pakwa point somni pakwa nen pakwa na anom zui zela an game khel hunong pahnia chakni mel mulawin an kalve ta chia bok English Premier League kinel na hi zanin hian nei chun zom anile don na zandar som pakhata Brentford mola Arsenal team chu an leng lu don na Arsenal hian hne nan chan chun Nottingham Forest le pelin table pahni na anin suan chho thei don na mashwai tu Liverpool nen anin kar zawlu tuktur an sor zim thei don bok in khe result lam kal san taila football Thu Leng lama lut vele donang o soitak ngin voin hi kumhlui tha ani te ani ya tlemin bimal thela boy ve te anate unen thalak angchi te hi karonda kim vek thelo mai theya chumia chon in mi hriat thiam na karon deal masa ani e tun trum chu Pep Guardiola tangin bultran donang o Pep Guardiola chuan tun haya an che that thelo chungchanga an zona chu achanga Pep Guardiola chuan kan lo nga fak le kan lo ngai tu awang chu tuna hin kan thleng to alom Cardiam ta maya khan Leicester City laka kanin siam tha theya chu kan team ta na thillo mom tak chu anni league no mo hi kan hlat to viau maya chu ti rolin beidon na tur ero ala lavin kei chuan ka hria kan chan to ka kan lung oi pi lama January transfer kong ka te lo in hong se kanin liam te hi lo dam bok ta se thatakin kanin lan chhole thei karinga chu kan clear chho don ani tin Pep Guardiola chuan asoi taita roisi ala top lo atina a ang hle season kalme ka chetra mai Liverpool team forward Mohamed Salah po Ballon d'Or don itumem tia an zona chu achanga Mohamed Salah chuan hetiang thilvel hi ka ngai tu lem lova ahun aron thlen huna hun chuan a hril mayang chu tuna ka ngai to ber chu Liverpool team lo thlin na chan pui ani ya lo thlin na kan te hen Premier League no moi choi pui hi ka ngai hlu ma chumi chu ti katum don anni thil danga inti boy katum ri lem lova
Ballon d'Or ton le don lo chung chang po soi ka du ri lo an ni ka team hlotlin na chanpui aya thil hlu a ri lo tin Mohamed Salah chuan a soi Mohamed Salah che dante han en taula season kalme ka a che tha khop maya Liverpool team tan hian season kalme ka in la sang sang tum som ni paruk in lan toin goal som ni a khung towa midang goal khung tor siam sak tum som pasari te meu mai anei boka ting han season top playing consistent takin kalta se Ballon d'Or hi adon thei kan ring hlomem le Chelsea la ka tal na mai goal khat le goal khat assist nei tu liam dila point tu anei ro chho khop maya Stoke City tana lo in lan to thin a tho wanga goal an lo khung nol to dila pa fapa liam dila phitun din huna Liverpool Chelsea le Manchester United ten singlu antum ni in tarlan ania mail sport lamin atarlan dana liam dila phian Ipswich Town hi achu san thuai arin oma club lian zok season tharlama chun azom arinom tahle France forward Radal Kolomwani point tu anei shot chove sel maya tun naya Chelsea nen soizom ania mase Chelsea lam hian in transfer lo tura an mat chop zinga atel lo thu an soita ni in alanga Kolomwani hi amadu tu dang Manchester United emo Arsenal lama akal arinom tahle Kolomwani hi season kalme ka Paris Saint-Germain a hlim lutuk lo ni in alanga January transfer kongka lo in hong tura po lo na chuatir an phal sak ni tarlan anito nge Chelsea lamin senglo an tum lo thu an soi chiang ta Arsenal emo Manchester United lama akal mai arinom Cristiano Ronaldo point to thar anei vele ta Marsa lamin atarlan dana Saudi Pro League ka atop mai don lo ni in alang tahle Cristiano Ronaldo hian thuthar ber train khata alandana Saudi Pro League chosan atum lo ni in tarlan ani la yin news train khatero chuan trophy choi adu wangin club dang zom le mai po apoi ti lo ni in alanga kumthar lo tura hian in club thar zom tur azong mai thei ni tarlan ani bok chuti rolin Portuguese forward Cristiano Ronaldo hian football khel chosan mai alatum lo ni in alang boka Cristiano Ronaldo hian borok anei chun zom zel te po arinom Arsenal team tana lo in lan to thin Adrian Clark point tu naya khan Arsenal team chon Mohamed Kudus senglu tura adu thu asoi vele tatlat mai Adrian Clark chuan Bukayo Saka mun ruak lo khatu tang Kingsley Coman hi Arsenal in senglu antum ni hin kalausia a ke kadu zong ani ve chi lo ani hun rei tak chor thei tur le team tana in petura ka ngai chu Mohamed Kudus si ania Arsenal team hian ani hi senglu che kadu khop mai tin asoi Manchester City in la kalme ka anche thatto lo chungchanga Cristiano Ronaldo point to thar aron neya Globe Soccer Award an semna media ten an komna Cristiano Ronaldo chen United team tran tu kania chuti Rolling City an thajia hrechiang tu kanibok City team hit season kalme ka Pep Guardiola noya anche thatok lo ti kalosia a thilmak tak ani amai ro chu ka soi thei zong chu za in ka chiang ma Pep Guardiola hi ain siam thale thei nge yanga team ro pui tak City hi an tho chu le thuai don ti hi ke chun ka chiang le ani kumina anin siam thaman te me ulava kumthar lama chunin team thazok kan hu le ngai ka ring ti hin Cristiano Ronaldo chan Manchester City le Pep Guardiola chungchang hi asoi Cristiano Ronaldo an asoi zo che tak Manchester City lampoint defender thar senglu antuma ni pui transfer kongka ain hon hun emo classic transfer kongka lo in hong tura Nottingham Forest fullback che thazet mai ola aina chu senglu antum tur thu tarlan ania Kyle Walker an thral mai turanga soimek mun ruak lo khatu tan ola aina hi an senglu mai rinna alian ta hle team tok lamin atarlan dana Liverpool hina thral an phal anga thom leng mek Luis Diaz po Paris Saint-Germain chon senglu antum ti puan ania aman atan hen euro makta doi somruk chu Liverpool nena hin pek anin huam ni tarlan anne ni zan lama khanin team tok lamin atarlan dana Liverpool le Paris Saint-Germain te hi anin rem thei mai thei niin alanga Colombian forward hi Paris Saint-Germain lama kan muthut mai te po arinom tahle Manchester United coach Ruben Amorim point Andre Onana chu adu lutuk lo ti achiang chho zela
January transfer kongka lawin hong tura Andre Onana elpui ber tura tan Brighton atranghin Bart Verbruggen chu senglu atum tur thu tarlan ania Onana elpui tura tan hen Verbruggen hi adu nia tarlan anni Brighton lam hian tun din hmuna an goalkeeper mana hian pau million som thum vel an phut ni hin alanga United lam hian an senglu ngam mai te po arinom Liverpool lam point an tlar hung lam thuam chak an tum na konga ma gei chu senglu an tum tur thu tarlan ani vele ta Spanish news ten an tarlan dana Liverpool lam hian ma gei mana hian in pau million samruk panga vel chu the chu an tum ni in alanga hei hi a release laws ni che chian ni tarlan anni Liverpool lam hian in ma gei hi ama point senglu an no tum to a classic transfer kongka in hon vele an dor le arinom Manchester United lam point an tlar hnung lam thuam chak an tum na konga Barcelona join Andres Christensen chu senglu an tum tur thu tarlan ania Chelsea defender hlui tuna Barca tana khel mek Christensen mana hian aman phuto kang popek anin huam ni tarlan anni January transfer kongka lawin hong se United team hi anin shalin anin leilut nual turangai ani bok January transfer kongka lawin hong mai tura Arsenal le City lampoin Martin Zubimendi chu senglu tuma anin chu tur thu tarlan ani vele tatlat maya Sky Sport paper tok lemin atarlan dana Real Madrid ina senglu tuma an helmek Martin Zubimendi hi Arsenal le City lampo hian an utle ni hin alanga club lian pathum te hian Zubimendi hi senglu an tum don ta a ang le Barcelona forward Robert Lewandowski po atsuak thut mai thaini hin alang vele ta news rintla takin atarlan dana Robert Lewandowski hi Barcelona club ho tu lok panni John Laporta le Deco telaka alung oi lo ni hin alanga antri dana alom lo hle ni tarlan anni hemi wang hian in chu apoi te lo ni hin alanga Robert Lewandowski hian ahun top lama Saudi Pro League lam apan ve thut mai te po arinom tahle Football pandit na thokmek Gary Lineker point to thar aron nei vele ta season kalmek Premier League ka champion tour le champion contender tour nia arinte aron soi vele ta Gary Lineker chan tun din hmuna Liverpool team hi an din hmun a tha khop maya anni ron ber tour hen Arsenal team hi an tha tokin ka sheboka Chelsea team po hi team hlo tak chu an ni ngei don ne amai ro chu tun din hmuna ero Liverpool le Arsenal te trong hen champion kan mu karinga Liverpool hi kada sang deu shet bok tin Gary Lineker chuan asoi Ruben Amorim point to thar anei ve sela media ten ankom na January transfer kongka lawin hong tura antar hung chu thuam chak atum ngei thu tarlan ania Ruben Amorim an asoi dana tronga alandana United team hi set piece sa an thatok lava goal po an chu nem hle hemi hi Ruben Amorim chuanin thuam that atum ti apuanga January transfer kongka loin hong tura tlar hnung lama ding thei tur palian tak ale ding thei tur palian tak senglu atum ni in tarlan anni tun din hunalan dana Lisandro Martinez hi adu lutuk lo a ang hle palian lampang athak tu tur azong tina ni ber mai chu hetiang kara hen Ruben Amorim an chotir atum ni tarlan ni mek Anthony po January transfer kongka loin hong tura Real Betis lama akal arinom takhop maya news rintla takin atarlan dana Real Betis lam hianin Anthony hi senglu an poiti lo thu an sei chiang towa a hlo chan vevel pek po anin huam ni atarlan anni United trantu te khan Anthony hi chuak se in ui lomangem le Kevin De Bruyne point to thar aron nei vele ta City trantu te tan chuanin ngin loina tham tur ni turangai anni season atop huna Kevin De Bruyne chun City achua san arin thu asoya Manchester City lam chang contract har engma an hlui lo thu asoi chiang ta hetiang ani ta ka chan Major League Soccer lama Kevin De Bruyne hi kan mu chun zom arin oma achung te du thlan na chungai poimoin Major League Soccer San Diego lam apan mai arinom Kevin De Bruyne hi kum upalam alo ni chho to boka khelna mun po achang tam lu tuk to lava City lam po hen contract har an hlui zui ta lo anni Liverpool team tana lo in lan to trin Steve McManaman point to thar aron nei vele ta Mamanan chon season kalmek UEFA Champions League champion tura arin aron soya Mamanan chuan
season kalme ka Liverpool team hi an tha khop maya mase champion tura karin ero Real Madrid anni Real Madrid anni renga an tha ma kumina po hian anni bak champion tur an omin karing lo tin mamanan chuan asoi ole hati chin hatun rumatan chu ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thinain chunga lom thu ka sei tak meu ani soita kang kum sang ni som ni pali chukan lo mang zo vele ton ta reng maya kum hloi ka news da te min ngai hlut sak thinain chunga lom thu ka sei tak meu ani kum thar lama news thatak nen te po in mu chhole zel kan tumanga roi theni te chu news kan ron da theidon no boka in mi hria thiam na kan ngen masa ani ye clear tu lamte kum thar ni te roi theni te hun nom tak mang turin du sakna ka hlan theu a cheu